Kua tukuna a kahurangi Raiha Mahuta ki te rua kōiwi o ōna mātua tūpuna. I tōna marae o kāretu i kawakawa a te karare i te rānei. E whā te kaumawha ngā tau i pau i a kahurangi Raiha Mahuta i rohe kē. A i nāia nei kua hoki tūturu ia ki tōna kāinga tipu hei rangatira. He aroha no mātou, he whakaiti no mātou. I runga te nui o te aroha. Kua mauria mai, kua whakahokia mai ia. He aha kua te nui o tōna mana, e ai ki ana mokopuna kei tu atu i tēnā, ko te nui o tōna ngākau, humāri e. Koia i roto i ngā karu o te ao, koia hoki i roto i ngā karu o mātou o te whānau. I runga i te, me ki i runga i ngā papa neke huri noa i te motu, i te ao, e ori te ana ki roto i te whare. Kei te maharatia a kahurangi Raiha ko te wahine tai tuara o tā te kotahi mahuta. Ko tētahi kōrero i puta i te rānei, mo te wā i haere a te kotahi ki te whare wānanga o Oxford i rānana. I puta a Raiha ki te mahi moni mo te whānau, kia pai ai te noho a te kotahi ki ana ako. Te rāpea, koi ai he ai te tinana. Karia i whakaaro mō nāke. I te matenga o te kotahi i te tau 2010, nā Raiha tōna o hāki mo te awa i whakatinana. Hara mai te tahi āhua mo tēnei wahine no te taitoke rau. I waho atu o Ngāti Manu, kāri mātou i tino whāki, ko waia. He mahi anō āna i roto i a Waikato. Kanui te hari, me te mihi anoki kia tainui, e whakaine kia whakahokia mai tēnei wā tātou kuia ki roto o Ngāti Manu. I tōna wehenga ko ia te kene puru o ngā ngākau o tōna iwi o Ngāti Manu, a i nāia nei kua ea te kene puru o te ngākau ake o kahurangi Raiha Mahuta kia takoto noa ki tōna whenua Ukaipo. Ko wāku kupu i pēnei ana. I e ai koe i tō papa whenua. I e ai koe i te aroha o tō papa whenua. I e ai koe i ngā tumanako o tō papa whenua. Ki Ngikiri ona, te karere.